Bakunzi bacu mu kiganiro ntayorwa turabaramukije tuhaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Uyu munsi nkaba nshaka kukubwira ku kuntu ubu bishyushye mu gihugu cy'Ubufaransa kuko bitegura kwakira Jeux Olympiques, aho abakinnyi benshi baturutse mu bihugu bitandukanye baje kwitabira iyi mikino. Iyi mikino ikaba iri mu nzego zitandukanye. Birashyushye cyane rwose ku buryo ni igihugu kimaze iminsi kibyitabira cyitegura kwakira aba bakinnyi, bitegura mu bijyanye n'umutekano, aho bazakinira, ibikoresho bazakoresha, ikizabatunga. Niyo makuru yakunda kugaruka mu bitangazamakuru byaho. Uyu munsi rero hakaba habura iminsi igera ku 2 kugira ngo batangire ku mugaragaro iyi mikino. Ni ibirori nabyo bizahuza abantu benshi bagera kuri miliyoni 12 bitabiriye iyo mikino. Ibishimishije rero batumiye abahanzi ku rwego mpuzamahanga, bagategura ibirori bishimisha amaso y'ababireba. Bisubirwamo kandi ku mateleviziyo menshi yo mu bihugu bitandukanye. Ni ibintu biba byishimiwe cyane. Nyamara nubwo bimeze gutya ariko igihugu, abashinzwe ubuzima barabwira abantu ko bagomba kwitonda kuko hariho covid, ikaba izenguruka mu bihugu bitandukanye, Amerika n'ibindi muri rusange. No mu Bufaransa rero iyi ndwara ikaba yarahageze, ikibasira cyane cyane abantu bakuru n'abantu basanzwe bafite imbaraga nkeya. Nk'uko bisanzwe covid irazwi ko yibasira abantu bafite intege nkeya. Ubu rero bakaba baratangaje yuko covid ihari, imaze iminsi ayo makuru ari hanze. Hakaba hariho variant nshyashya yitwa Omicron ya COVID-19. Iyo variant bakaba bayita Flirt cyangwa se KP2. Iyi ngiyi ikaba nayo ifite ibimenyetso bitandukanye birimo umuriro, kugira umuriro mwinshi, gukorora, kunanirwa, kugaragaza uko umuntu nta ntege afite, mu mihogo ugasanga harumagaye, ugasanga se mu mazuru hafatanye, umuntu akaba yagira ibibazo byo guhumeka. Ibibazo byo guhumeka bikunda kugaragara rwose ku bantu bafite covid. Abantu bakagira ibibazo mu mutwe, bakaba bashobora kugira umutwe ubababaza, n'uburyaryate ku mubiri, ibibazo byo guhumeka ndetse n'ibibazo bijyanye n'amara. Imikorere y'amara nayo ikahagirira ibibazo. Ubufaransa rero bukavuga yuko hari ibitaro byinshi byakiriye abantu bafite indwara ya covid, cyane cyane abantu bageze mu myaka ikuze n'abantu batahawe urukingo ku bushake bwabo cyangwa se babicishirizemo igihe. Ubufaransa rero bukaba buhamagarira abantu kuba menge, bakirinda, ku buryo hashyizweho n'ingamba y'uko mu bitaro ubu ngubu ni itegeko kuva ku itariki ya 22 za kuno kwezi kwa 7, ni itegeko kwinjira mu bitaro ibyo ari byo byose by'Ubufaransa. Abantu bagomba kwambara masike mu rwego rwo kwirinda ko ikomeza guhererekanywa, kandi abantu bagakomeza gukora bya bikorwa byo kwirinda birimo gukaraba intoki kenshi gashoboka, gukoresha gel, gukoresha za masike n'ibindi bikorwa byo kwirinda ko
bazandura. Ubufaransa rero buzakira abantu benshi baturutse mu bihugu bitandukanye, ndetse n'ubu ngubu batangiye kuhagera, haba muri Afurika, muri Aziya, muri Amerika. Ni abo bantu bose baje kureba imikino n'abakinnyi ubwabo, ababaherekeje, ababareberera, bose bahuriye mu Bufaransa mu mujyi wa Paris. Ariko hari n'indi mijyi izakira uno mukino, ino mikino harimo nka Nice, Marseille, Nantes, Lyon, Saint Etienne. Iyo ni imijyi yongere kuri Paris izakira ino mikino. Aho hose rero hazaba hateraniye abantu benshi, kandi aho hari abantu benshi haba hagomba kwitwararika kugira nyine ngo covid itazakomeza guhererekanya. Variya rero iri mu kuzenguruka yitwa Flirt, ikaba yitwa kandi KP2. Ni variya nayo itari ku rwego rwa za zindi yishe abantu benshi, ariko nayo hari abantu bari mu bitaro, ndetse hari n'umubare mutoya ariko wabo yahitanye. Ni ngombwa rero kubahiriza ya mabwiriza y'ubwirinzi no kwirinda ahantu hari abantu benshi. Biragoye cyane muri kino gihe cya covid n'ukuntu hazaba hitabiriye abantu benshi, ariko umuntu kuba abizi byonyine, burya no kumenya ko icyo kintu gihari ni ingenzi. Umuntu akagira kakamenyero ko koga kenshi, kuko koga intoki biri mu bintu birinda umuntu. Noneho n'igihe bishoboka umuntu akaba yakwambara masike. Mu minsi ishize umuyobozi wa Amerika ku rwego rwo hejuru, nyakubahwa Joe Biden, yagaragaye nawe yambaye masike, yari yayanduye. Yabayeho mu bwiherero, agenda ahantu n'umuryango we barikingirana nk'uko amabwiriza y'abaganga yabiteganyaga. No mu Bufaransa rero ku bantu yagezeho, hari igihe babasaba nyine kujya ahantu ku ruhande bakabanza bagakira neza. Wibuke yuko hari ino ndwara yagaragaje variya nyinshi zagiye zitwa amazina hakurikije arufabe. Hari nk'iyiswe arufa, hari iyo yiswe beta, hari iyo yiswe gama, hari variya ya covid yiswe delta. Ubu ngubu nyine ihari yitwa omicro ikaba yaragaragaje variya nyinshi nyine, arizo izi ngizi za Ontario, Sart, ba 286, hari V6 2021. Ni variya nyinshi zagiye zishyirwa hanze. Ubu ngubu rero nibyo nakubwiraga, haba hariho Flirt yiswe kandi KP2, irimo kugera ahantu henshi. Ubufaransa rero ni igihugu n'ubundi, uretse n'ino mikino, ni igihugu gikorerwamo ubukerarugendo bw'abantu baturutse mu bihugu byinshi bitandukanye, baje kureba ibyiza nyaburanga bigeze kino gihugu. Ni igihugu bita ko ari umujyi w'urukundo. Noneho ariko hari n'ibindi byiza kino gihugu gifite, biri mu mijyi itandukanye y'Ubufaransa. Cyakira rero abakerarugendo benshi cyane. Igihugu rero kikaba kibabwira kwitwararika kubera kino cyorezo cya covid kirimo kugenda kigera ahantu henshi. Imikino rero ni myinshi, imikino ni myiza, ariko n'amagara y'abantu ni ingenzi cyane. Nkaba nahisemo kubibagezaho kuko covid iriho, nubwo itari guteza ibibazo cyane nk'izindi variya nko mu bihe byashize, ariko ni byiza yuko umuntu yakomeza kwitwararika, agafata zino ngamba zo kwirinda covid. Abajya mu bitaro, abajya ahantu havurira abantu bo ni ngombwa gushyiramo masike,
kuko ubu ngubu mu igihugu cy'Ubufaransa cyabigize itegeko kuzageza mu kwezi kwa munani. Ndagushimira wowe wakoze subscribe kandi ukomeje kudukurikira, nkaba ngusaba gukomeza kuduha ibitekerezo by'ibyo dushobora kubagezaho mu kiganiro cyacu. Nk'uko twabiyemeje, tuzajya tuganira amakuru yabagirira akamaro mu buzima bwanyu. Njyewe waguteguriye kino kiganiro ni Celine, urubuga ni Ntayorwa. Mugira amahoro, Imana ibarinde.